Kaso na ye konsam no mu a na abayo wonye mfie donu enwoche ne din ede na ban na ede nipa kromfo yi bi awia gide oba pa Kasoa Access Bank wo Kasoa branch wa wutu senya is ben simo finfin mantem akoyi ni sika fa taxi owie ya akromfo atwa no taxi no ma Jessica no mobile phone bibia efre ne nsem na kosam ne Adom TV edi nkomoy na aban enyamfie adronu woche na wode to yamani boni animu se woko Access Bank ekoyi Ghana sika no 1200 na bra wo yi sika ni wieye no ene wogina taxi na se no wonim se wonom a wote ehyan mu no eye akromfuranfo woni amani boni enkomotwetwe mu no ene wodi tu dwa se sima kakra bi akire no ena enipa mienu ebetena taxi ni mu a wonom twitu wono so agi sika no ni mobile phones ene ID cards fufuro efri nsem mami edi asem no akwakodan Kasoa District Police Commander wonum edi asem nachi me call Access Bank akwakoyi sika momo me na sika ni na akoye e-cash no me ko yiska no we Access Bank ti me ko mu yi ma me no me jiri a me pie ye no me gina taxi ti taxi na me pie metenant no obi ante taxi no mu ti etire no na nipa ba ko be join me eche na fufa so be join me e wanu mo twito se me pe me nkwa me fa sika na nye den emom nti me sika phone any the phone am the mobile money no any me Ghana card me bibia eno mo jeye wanu mo tim se me nsi fom na me si fom e taxi ba man she dan she car ne so de ba nkrofo ne de me so mo so pa ba car ne de man she dan she ne so nti we scan no bank me use can no bank na me pay fee bank ne ni na me gina taxi no e na we ni see here minim se e taxi a me gina nti no obi anti e kire me pe na ni nipa me dey me team nti no omu ni na nso amba preko pe omu ba ko ba ya nche bia na ba ko nso ye dey e ba ye scan yes 1002 ene me ankasa me phone me Techno Spark 8 ene momo phone na me use no peso e tu nkutu ani bi yanka se hu bom ntimi ankeke ma na ntina me amaye basa bi ntimi ankeke